I uvek i vekova. Amin. Molitvi smo Presvetoj Bogorodice. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marija. Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja dušama naše. Dostojno je zaista tebe slaviti, Bogorodicu uvek blaženu i sasvim neporočnu, i Mater Boga našeg. Od heruvima prečasnija, od serafima neizmjerno slavnija. Boga reč, ti si neporočno rodila, zaista si, Bogorodice, tebe veličam. Verujem u jednoga Boga, Otca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca prije svih vjekova, svjetlost od svjetlosti, Boga istinitoga od Boga istinitoga, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Otcu, kroz koga je sve postalo, koji je radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i koji je raspet za nas u vrijeme Pontija Pilata i stradao i pogreben. I koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisao, i koji se uznio na nebesa i sjedi s desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetog Gospoda životvornog, koji je od Oca ispodi, koji se zajedno sa Ocem i Sinom obožava i slavi, koji je gotovo kroz proroke u jednu svetu saboru i apostolsku crkvu, ispovedan jednom krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Amin. Sad Oče naš. Oče nas koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja kao i na zemlji, kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas, zaprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I uvedi nas u iskušenje i izbavi nas od zloga. Amin. Možda. Odmah, da. To treba da se prvo... Kako se slaviš? Ovdje. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Otca, Sina i Svetoga Duha. Amin. Aj sada svi pričite. Slava Tebe, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanje, iže propovjed Trojica jedinosušnaja, Isaije likuj djeva imje vočevje, i rodi Sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, vostok imja jemu, Jegože veličajuš je ljevu blažaj. Jeste bić. Jeste bić. Sad ne znam dalje. Nek vi je srećna slava. Sad ko se javlja? To Miki treba da pita. Ja, pošto je Miki rekao, ja sam zadužen da pitam da li je neko zainteresovan da uzme kolač za sljedeću godinu. Ako se niko ne javi i ako ne može da odluči, može da nam javi pa da spremi za sljedeću godinu. Ja sam rekao, ako se niko ne javi, ja. Dobro. Sad odlučite. Nek ti je sa srećom. Hvala. Čestitajte se. I daj mu jedno parče. Četvrtinu, da. Četvrtinu. Četvrtinu mu daj i nek mu je srećna slava. Što Vesko, nek ti je srećna slava. Srećna slava. Hvala.
Bog blaga djade, zdravlje i sreće, napredak. Hoće uzimati svak da... Da, da. Ajde, jedan neka deli. Ajde ti. Evo neka sve borica, ženska nego što fali. Ajde, dame, nema malo. Da ima si pomalo. Lomi go. Evo, ja sam slobodna. Lomim, čekamo liniju. Svima pomalo. Kome nisa žito isto ovako? Dajmo Kome još treba? Kome još treba? Ja imam s njim da ja mogu pomoći da mu čestitam šiti. On nije još uzeo kolač. Pa ta djeca mogu da priđu. Bili smo.